timu ya basketball y'abashije ya City Oilers esingire ba KU Titans abugoba nshanju na munana ari kaga na bushatu Omuzaano gwa mukaga achayi MTN lugogo muri Kampala y'abasakusia record yebikopo mwenda bya riigi eri kubisinga bikuratine. Abazana bari mu Jime Enabu Fayide Bare hamuna na Titus babase kwana bahura timu ya City Oilers kusinga kwikabusinga zobu bwayimo gukora obugoba burungi 19 18 hamwe na 14. Omukoro gwo kwereza bichoncho abasingire aba City Oilers gukurirwe orukurre bina byemezano mu Uganda Ambrose Tashobya hamuna na bamwe abakuteke sente omuzaneji aba Stanbic Isaac Ajiji. Ebyo bikiryaho abarukura empaka za University Football League mu Uganda bafubira Bishop Short University obutagaruka kuzana kumara season 2 ahabusingwa omushango ogwo kuzanisa amuzani atashire narishi umweto mu Cuba. Akacheko kemchwa kempakezi kakozi sekiragire cya kashonsherike ecyabiri n'itano. Bishop Short University ayagenda kubingwa omumpakezi yaberi umwanyagwe gwa kabiri nobono obushatu a group yabo farm. Kampala University niyo ibembire group age nobono mukaga rero Isbati niyo eshembire timu ezindi etine kabonero kona.